Murakoze reka mbashimire mwese mudukurikiye ndetse n'abazadukurikira n'igihe tubonetse nk'ibisanzwe uje kubaha amakuru mu ncamake. Ndagira ngo manze mbasuhuze rero mbifurize amahoro y'Imana nkuko nange mwanyifuriza kandi batanyifuriza nagenda yifurije. Reka mbasuhuze mwebwe mwese muri mu bigane itandukanye y'isi impirimbanyi muri rusange, nongera gusuhuza impunzi za Kenya hano muri Malawi ndetse n'ahandi hirya no hino. Namwe mwese reka mbashimire mudukurikiye, ariko kandi n'impunzi za Uganda, Burundi, Tanzania ndabashuje. Uyu mwumvaga ni uwitwa Thierry Murangira. Uyu ni umuvugizi wa RIB, avugira RIB. Mwumvisha ko ari kurangisha mu kankiko. Ibi hari icyo bivuze, ibi hari icyo bihatse. Baba bari kugira ngo bamenye ko imigambi yabo yasohoye. Ko mukankika aratukana, atukana se kurusha agasuku. Ese atukandi tumenye uwatuku ari we, ntabwo umuvugira oya. Ndavuga ibyagiye hanze. Uyu ni Murangira Thierry uri kubyivugira. Ndashaka kubabwira ko abantu mwese mwa kuri social media murwanya irangoma mbi, ngoma mpotozi, ngoma y'abicanyi. Buri muntu wese afite itsinda rimukurikirana, itsinda ry'abademayi, itsinda ry'abicanyi rikurikirana buri muntu wese ufite icyo avuga urwanya ingoma. Niyo mpamvu Murangira ahagurutse, nyaboneka mube maso ubwo bari kugira ngo bamenye abicanyi bati se mwaramwishe yararangiye se cyangwa ntararangira, muduhe ibisubizo. Niyo muntu yagiye hanze akavuga nuko bazi ibyo bakoze, bari gukora, bariho bararangisha. Mube maso, abademayi bameze nabi mu byo bari gukora, bari kugenda buri kimwe bamenya wese byagenze gute, bakurikirana akantu ku kandi kuko bafite gahunda yo kwica abantu bose batemera iriya ngoma, badashaka iriya ngoma, bayirwanya kubera ubugome bwayo. Kwikomereza bite ingingo nkenje kubabwiraho, ariko kandi ubwo ako karagaciyemo ntekereza ko mubyumvise. Ubwo mukankiko hari arabe yumva ko RIB muriho n'abademayi kugira ngo bamuhitane. Murabe mwumva rero ubwo nawe abe maso. Twagere ndahita nihuta nge hano kuri Ruhango. Ndahera mu Ruhango ahitwa mu Ruhango, uri mu ntara y'Amajyepfo, mu Ruhango ndetse na Muhanga. Hari inama zimaze iminsi zikorwa, ariko izo nama zivuga ko zikorwa n'abacitse ku icumu b'indatwa, kuko abacitse ku icumu bose ntabwo ariko baboneka muri izo nama. Ni inama kirimbuzi zo kurimbura abahutu n'abatutsi basigaye mu gihugu, kongera kubibutsa, kubongeramo urundi rwango. Kaboneka bajya muri izo nama wenda siko bose ari babi, ariko hari inama zimaze iminsi zikorwa, ejo bundi n'ejo, iminsi ibiri yikurikiranya mu manama. Aya manama n'ayiki abashitse ku icumu, nubwo namenyaho si igitangaza kuba n'ahandi bya bihari. Muti bimeze gute aya manama? Ubu turare mvuze ndagaruka ku nama yabereye muri segiteri cyangwa se mu murenge wa Shyogwe. Aha ni mu karere ka Muhanga. Izi nama neziki, kuki bari gutuma izi nama zivuga ko twabimenye icyo zihatse, ngo bari kubabwira ngo bitegure ngo abahutu ngo bagiye kongera kubica no kubatema, bacika ku icumu. Muve muri ayo matiko, muve muri ubwo buryarya bw'inkotanyi. Nizo ziri gutegura kubarimbura, kubica, kubashimuta nk'uko bari kubikora. Urugero ni Kizito, Karasire, Mabura, Idamani, kugira ngo babigereke kuri ba bandi, noneho tuzahore mu ntambara z'urudaca. Mube maso. Izo nama nyaboneka ibiri kuzivugirwamo n'agahomamunwa. Hari umuntu wampaye ntabwo aka voice k'ibyabereyemo,
n'akavideo ndaza kumusaba uburenganzira bwo gushyira akavideo hanze niba bitamuteza ikibazo ngo bamumenye. Aya manama yo kongera gucama abantu ibice n'ayiki nkuko basanzwe babikora, hari icyo bari gutegura cyo kurimbura abantu. Mwitonde izi nama z'aba bantu zo kurimbura abantu, mwitonde ahangaha mu Ruhango, nyaboneka mwitonde. Nahita ngaruka ahitwa Kamanyora santere. Inkotanyi zarazisha abantu babiri muri santere, bababeshyira ibyaha, ndetse ahangaha bariho baritegura ngo gutera Burundi. Ubwo baketse wese baramwica, bo babikoze babishe ku manywa y'ihangu, babica urupfu rubi hagana ku masaha y'ijoro. Aho rero abagize ibyago namwe mwihangane bitariri bizacya. Ndagaruka ahitwa Ikiwanja. Muti Kiwanja bimeze gute hano muri Kiwanja? Ikiwanja ni hano hakurya y'imizi y'u Rwanda, murabizi ko ari hafi y'u Rwanda. Kiwanja santere, abahoze rendo kude chapeau barayibafashe umujyi wa Kiwanja, ndetse bafata hamaze gupfa abasogosi benshi, ndetse n'ubwitange bwinshi bakoresheje mu gukubita umwanzi no kumuhashya. Ibi bikaba byabaye ku bufatanye n'abaturage bafite ubutima b'abahoze rendo. Ubwo rero iyi santere ikaba yamaze kubohozwa, abasogosi bakaba bakomeje guhunga bose baza hano umujyi wa Goma. Ibi bari kuvuga ngo bari gukora ikinamico, ngo bari gutaha, ngo baje gutaha, ntibababeshye, ntaho bajya nta naho bagiye, barahari, nta nkotanyi zigeze ziva mu birindiro. Ibyo rwose ni ikinyoma cyambaye ubusa, ntihagire babeshya, abasogosi barahari. Ndagenda kwabwira ko nsoreze ku ntambara yarayibaye mu ijoro rikeye ndakeye mu kanya. Hari igitero cyagabwe muri Iran. Iki gitero kikaba cyagabwe na Isirayeli, bari abitanga abayahudi, bakaba bagabye igitero simusiga gikomeye cyane, kikaba cyagabwe kuri leta majoro ndetse no ku zindi zitandukanye. Iki gitero kikaba kimaze guhitana cyangwa cyahitanye umukuru umushefu d'etat major w'ingabo za Iran, ndetse siwe gusa n'abandi bagenzi be bakuru mu gisirikare bishwe na Isirayeli. Ibi birahatse iki? Isirayeli ni iki? Iyo bavuze Isirayeli bavuze Amerika, kuko Isirayeli ni umwana wa Amerika. Isirayeli bisoneka Amerika yagabye iki gitero. Biravuga ko rero iki gitero cyagabwe kuri Iran ngara kugira ngo Iran bayice imbaraga n'ubudahangarwa, hanyuma hari kubaho ibihugu puissance cyangwa se bizamuka. Amerika iri gucikwa cyangwa se hari ibihugu biri gutambuka, harimo Urusiya, harimo Korea y'Amajyaruguru, harimo Ubushinwa, ndetse na Iran ikaba yaratangiye gukora intwaro za kirimbuzi. Ibyo rero ni buryo bwo kwicecekesha ibitero bwa bikomeye. Ariko umuvugizi wa Iran, umuyobozi w'ikirenga uyobora Iran, amaze gutangaza ko hagiye kubaho kwihorera, kandi hakabaho igitero simusiga kiza kuba inshuro nyinshi ibyo Iran, ibyo Amerika cyangwa se umwana wayo Isirayeli imaze gukora. Si ubwa mbere bibaye, n'ubundi Iran mu gihe cyashize bayiciye umukuru wayo w'igihugu, hanyuma iza kwihorera. Ubu n'ubu rero reka tubitega amaso. Isi ntago ikiyobowe n'umuntu umwe, ariko kandi mbwira abantu muri mu gihugu bagura nti buri muntu wese nakande kuri sabone. Like zanyu ni ingenzi, ukandeho, mwibuke gusangiza ibiganiro, kandi buri muntu wese yitabire uru rugamba kuko rukenewe na buri wese, kandi ni ngombwa ko nge nawe turujyamo kugira ngo tubashe gutsinda ingoma karenga. Mu kanya makuru arambuye.